Ayitey powers ne Bukom Banku cranfo Moagyimi for and cranfo crash Moagyimi o ma me na da bia me refia me fire mo ya Penyah Bulldog why dream tan say odona why dream fi say odona nsuo na wo and yes, a crime has no expiry. Sasuna beef has no expiry. Efan Semo Bulldog, Ayitey powers, any Bukom Banku, a kafa, or Okatakyie Afrifa mensa bones, any Twene Jonas. Efa questioner, Ome Busaye, Sharaf Mahama, the boxing event organization. After Twene Jonas say, Obere plus Uncle Free. As several a old story, but Junior said, Until fan to come and funny feature. Now for whom is a failure, Obere reply, that Twene Jonas. Aba reply Bulldog Ayitey powers any Bukom Banku and some party or kept at you. I'm a common chunk how we so their TikTok as for so I join friend and I'm omo fire I Penyah block media. Mess was any dim. Over like if video know that my was subscribe to the subscribe latest update. Now bet the why join the mama ever comment section so bas. No she be no for so any be actually. It in the program how about Sharaf organized last 2 weeks Saturday no. I saw the Anton Joshua me na eba Ghana as Emma after program say free with question say program the effort now for friend yes can we for the year what I say Emma Twene Jonas one with a question Twene Jonas ever fire because say Mahama agency came to nurses for that time not nurses for echo strike a man of Hama ban organize this boxing event it did not consider debut who yes can come to Ghana for nurses for car and go one panel for Jem Kwa hospital when I sika ama oba e the year program and na as any say it did not in fact over fire pa or go gumbi and supplement na emono ana just say Bukom Banku any Ayitey powers e go try TV XYZ omuni Moagyimi I don't know what kind of say the Afrifa umba bono Jonas o man no ne kakra e na face Bulldog e ko tena United Showbiz na hono e na ko fire say nipa cross ties and same way on say Afrifa e na sha ase ana Jonas mo be source wo it Bulldog e chese nipa cross no start and dey sabi oda odwa na adwene ofie na face o mo be ka bi na Jonas mo no ma kana obeka ho nyina no say wo mia enkwasiafo omuni munyansa Moagyimi sabi omu yankwasiafo when is my Bulldog eko kai na emu no ele za Twene Jonas the almighty wo ba mu bie na oba ere ono nko other tiktokers a join na se mo ze fa Bulldog Ayitey powers ene Bukom Banku na buso enya asempo ese woni eni se ka kira Ayitey powers ne Bukom Banku cranfo Moagyimi for and cranfo crash Moagyimi o ma me na da bia me refia me fire mo because e ya mo san behave mo kama ase mo problem mo social media kese and cranfo Moagyimi for mun ko pa adwuma nya ye say matna cranfo Ayitey powers woni ku Bukom Banku boxing amoboy nyina mfaso amaso nkwasiafo kwa me despite mo na aton kraman chei abeda ni East Legon landlord nkraman nkasa amire mu nkranfo mamotrom kankan ka se mo na mo ye the boss of East Legon an pasiampanyini Bukom Banku sianyansa na the same anona na me de ye de me de warm up ne Ghana fo a na 2 years ago mu nyina mu feel me na mo tiam amore fire keep the fire burn because kwasiafo na enye dwoma na mo penasem ni ntina ya kufu adu ntimmoa na mani age ene kwasiafo eduru dwoma ma so de mo ya mo ho afiafin stop people kwasia etia yi da bia ne akofa kwasiafo na o ma be se sika no na o man ni de etima na etima abra the money can do something to help Ghanaians Bukom Banku o ho kro ati o ho nanso oben ohu a wayusuo kwasia toriwa heaven na na nyamisha broni kwasia dwoma ma na mo kontokwa ma no oye odwan Moagyimi too much akufuado ede yesika abie restaurant amane ba na wo so aba wo Moagyimi to asisa yesika de abie boxing ama wo ba kwasia what is the difference Jimmy Toyomo yeto abama amuse mo meye kuro ni ye se de ba ya ntokwa ekoso obi kuro mi obi ba Ghana esura a ontime mfa ma Ghana ne se oba onya adwuma nye Jimmy odwan ntimu osika mo start 24 hour economy enu ntini yeto abama mo wa Trump ba ye di oka se obeye no ana oye osi onu wa ba no obe make sure se o deport obi ampani ampa o deport omo Tiria mechano obe make sure se ntokwa bia nsi wiase ampani ampa wa strike you Iran o se Iran wa strike is sia am no kasai bonka makom miensa ono the strike here 32 hours omo fly soldier for no omo fly no omo dey plane no
na me ka kire ono kwasi broni nya fe na 6 match aduru na ye beye match pass wa ha da bi America 6 match duru a ye de emaya nketenkete ya Ghana omo ku kote ho omo ku mema ho no omo lanchi plane no omo de abesensen wiem no ma kire omo de plane and lanchi wiem no ma kire USA na omo sensen wiem omo be sen ho the whole day what just say America display say why be man no bra omo be ba so enti omo display na esensen ho na plane foforo ko fuel jet no saa no omo de ye den e de call e ho enti omo twa de ne ba TV so live koduru ya no plane shin cloud no ena omo ye den omo blasting kramofo no ba bi a bonka ne kire say ade bi aye said ade no omo de tu amena wa asase no omo create crew asase na se hona kramofo ne sha omo ye bombo enti e ho no Israel fo ni ntime entake omo America nkwane country abetimi aye say outrage no enti omo de submarine no ati se crew etisa akra nyina edansuom submarine edansuom enti etisa akra nyina o omo yi ni nyina o TV so ma ehwe ndai edansuonum ti submarine no eno edansuonum na a pia betansuo na ni wo Afghanistan ena Iraq asarande Iran kro ni nyina ahia enti bomb bia Iran fo no beto de abo jet no mo wiem bia na submarine na che bomb no wiem omo to pena submarine na che no omo to pena saram enti Iranian fo no omo bomb bia ni wetimi ka America soja ni ba kokura America fo ndi plane na ko gina wiem no omo ja bomb ni gu bonka no enti bonka basta no na blast your kramofo no amena no bom se pum na te se de omo de kum Saddam Hussein no ani Osama no sabe pe no omo de ana omo ku Iranian fo soja fo ni nyina omo ku omo leaders ni nyina what I say to Trump say omo tourists ni so your best on the 4th into any a warm up keke and he say omo maintain peace no omo sa koto bom ko Israel bi wa on choice so ko ku kromo fo nyina Moagyimi ni pan ma che ose sa na tie ono oti sa wo krom akra o odidi amrofo no kra o krom ha odidi immigrant fo krom ha odidi obi awa ha na Moagyimi na o Russia beba be support na China beba be support Trump si o munim na o support o be kwa blast o mo so abema state o se Russia nim country be nim no mo so de omo Moagyimi on choice obeba be attack omo so the whole world American stand tall and TCA no why America soldier force omo patrol Iranian crew no nyina emo andika ka cho say oko country bia o wiase a Marriott Hotel Holiday Inn ni nyina ya abrofo ne dia America fo ne dia ti soldier fo na ewo America nyapade wo Iranian nyina soldier fo na sarande ho nyina wo Iranian wo no mo patrol enti Trump will say soldier ni bi more tu ewo Iranian ho a one choice oba be kukuro mu ofo nyina enti si America soldier fo control Iran kramofo enti sem kukoma wo Iranian ho oti America ho no control se ono onye Israel no Israel fo na any machines a ono de o machine ujimi a when na Putin kra man won Putin edi na mo kwasiafo enkramofo a mo no mo ni tumi bia mo ni mo ni tusu bia o mo de ne Moagyimi a esi a o se kro no o patrol kro no nyina America soldier fo ne patrol sa enti soldier ni bi mo retu a on choice se o ba be ku o mo maka no enti we ni ya warm up onya mai enti o hear from enankosi on the 4th no se enkramofo no ankoto bomba to Israel bio a eno anu no asumdua ba wiase se nkramofo ne sa to bom to Israel bi wa one choice obeku om leaders ni nyina what you say ti se apanyi Bulldog wa dream tantan se odo na wa dream fi se odo na nsuo na ewo nkra ho no unnim nyansa mahama ba no se wo se mahama ba no na ne papa wo sika mebo a se 2024 organize boxing ni bi se na ne papa wo sika eso atimi afa Twene Joshua ma o Bulldog wa dwimu se odo na nsuo no wa dwimu fi se odo na nsuo no Bulldog unnim nyansa uni olano so wa dwen aye se ukrom kwan no akufo do aye gata si nyina wie e wo se ka kira president mahama se on fa kotare meguso
ana odi sika na ma ne ba no ana odi akwa fan to Joshua aba na mote wa na moka boxing ya akola ye kenya hwe o who said that very day anadwo no Ghana for ebi ton ade nya sika enya hwe ba mo akufo ado tama na odi akonwa no mo ka kire ne se wa money ba $6 million aba bi fish mo bi restaurant mo tena ho kan mo kan entuma kan na ye ka ayi Bahama bana akanya bibia o so wola uni Bulldog no Bulldog wa adwan se odo na nsuo no wo adwen no wa se odo na nsuo ne fi wom uni minyansa wo la so adwen na se okrom kwan na ntoa efuturo nkoa ko ka kire Mahama so won fa sika ni bi me pasia for se mo kire mo adwen wo asamba na ma betena United Show base so ma kire mo adwen every Saturday bia eti wo so mo kire mo adwen wi ani yeso ya ba yeso ya be fa phone ne yeso ya be kan adwen yo Ghana no enye ola anya no maame de o ana Bulldog jimi oso so Ghana no enya no obusuafo no maame mu de o yanyina Ghana ne ye de on sa aduane bi NDC fo no school feeding bi o ma hwe aduane agu fo mama nkwala ne sesadi Bulldog ne ola asiafo mo tra United Show base maka ho asem ene ye hye dan no maka ho asem asiafo ye hwe aduane agu school fo aduane o mu ba be de ye hwe agu mama nkwala ne sesadi wo fo ola ene Bulldog ma tra United Show base so aka ho asem ene omo se ne ma Ghana matena wa kan wasem asem ahia na se osem kan no monka ekwase asem ko na moti United Show base so amoka we me se mo ba obi a matro didi matem se asem America se beboa na Okatakyie ko ka Bahama ba no boxing wasem asem o kan ye ne e atem didi wase yakufo ado ba ne ye bi ena Bahama ba iso ba ba bi ka we atem didi ni nyina anya adwuma no mo de bere Ghana fo munnim nyansa mo adwen wo la adwen ese mfuturo me na me ka kire mo NDC e de bra papa pepe no mo bo no Ghana I'm sorry, I'm more United Show base, and I'm the campus. I said, oh, then the way I got a teacher for no, any teacher for no, and no musuno. My better can answer. I see a full Lani Bulldog. My dream, Bulldog, why do I saw done? I don't know who last. Why do I say Antoine? In foot, it now, I see a penny. Jimmy for Ralph. Why now, what's your Jimmy 7 Africana? Pasia na Akufo ne ba no Akufo wunim tama ne papa ne maame ne nabusuafo bo obra ono kra ne baba no kra be si restaurant or the fish or ye fish pon kra Raf mo be kasa fa ho on say ade we nyina kanya hwe because Akufo nabusuafo nyina abobra ne papa abobra ne papa obobra ansa na oba be di president aka Mahama ba okofa boxing na yi ne ba ankanya problem bia o ba nkwase asem na wo Raf mutina kro mu am kakae no any Jimmy some am keka ese Akufo that say sika ma ne ba no on say na yeri bi ko Bahama Raf so a wo Raf kwase Jimmy for wo yani ba o kika kwase asem o so dey aso pese Ghana be Raf am say wa Jimmy pa wo nim nyansa wo ye kwase da bi e monitor enema bi wa wo ye ade bi wo so a wo ye nye say menyo na mira bi wo ne boys ne ko ye se makwa sika o mama o mo begu Akufo ado hu fi kwase e ho Akufo ado kro ye president o man kwala bebre ko school free kra wo kwase ampanyi we kra wo Raf kwase Jimmy for ube kasa tiano ebe ye demonstration tiano wankasa na Okatakyie eye eka Raf asama Raf no ye hwan Ghana se ni pebre eso ne wo se ne wo fa Ibrahim ama ena ama ni sika ma na ye adetena sa sika no mo fa mo ahia fo wo Ghana amo sori akwase asem bia na moto na mo kekeka wa Jimmy kura Raf no wa Jimmy kura wo so pe Ghana yi wase Ghana be na wo pe ni unim nyasa ho Akufo du bu man a yesi obi an ko school free kura mo Raf kwase ampanyi we kura ugina o ka se nye kwase Jimmy ene hwe kwala no mo kwa exam sane age o mo 500 Ghana kwase no asem be no ba beka unim nyasa ho na wo de ye be so asuso we yantete ho no kwase aka se Ghana de mo kwa mo de ho Raf wa Jimmy pa unim nyasa Ghana nya mo kwa mo de ye nyina pe Ghana yo wo ye kwase akura ma ye kura wa Jimmy ho kwase ase de wa kire obi so akire kura che ho kwase ampanyi ade o meba so asusu kwase o didi Okatakyie asema ide Akufo ado ban ye ka vitera wa kofa ama ada na Mahama ba pa wa nkoche Akufo ado ban se wa wi Ghana sika ama ne ban de abebie we ada na nko ka che NDC for so mama che kwase Jimmy for Raf o de o wo de ba sa ba madakura o ene ye report ama me se Bukom ba nkuso wa ye boxer eto Okatakyie akoka boxer fa sama e wo so what Jimmy won wan ne ka tsa so ye boxer wo ye ma pants wo nye boxer kwase to wo wati nkwankole wo san pokle wo pokle man te say wo ye boxer
Ah, the beg aside the Bukom Banku tan time be you know when you yan them are from kind. Honest one and I did the atom, and it's me. Now we about some one and deceive you, so Bukom Banku, we about some. What's your Toby? Ayitey Powers, when we said to Bosom, one of us about Sessa. Who are about some? Ayitey Powers, what would himself in your boss? One more boxing time. Now, if you can't box a faster one, we come. Momania boxes, we are my pants, Drumutia, Quasia, we are boxer. Since him to jam and answer, wait, Jimmy Wong, Quasiato, Mona Masemi and Cassa. Saraf acquired me and can. A man can is as a passion and easy for us. Ye can't go as someone I say can easy was it. Ah, ye can't go as someone I say can easy was it. All of a sudden, Quasia Soliana be a boxer. I put to our boxer. We a Okatakyie Afrifa. We a Bukom Banku. Ene Ayitey Powers. Joshua Clote. Boxers na Bukom Momra. Hey. Sa boxers no amugu eponano hono. Se Bukom. Pokle no awudi bleaching wo ho. Se wura wadwim na ma wo yade a. Fia kwa ne anwe ho. Fa kope ba bitna. Sa boxers no mo ye shame. Se enade obi criticize President Mahama yababu no mo ye sa video nya mo ye shame nana mo okura mu ena NDC fo di akufu ado atem ana wo to cocaine ana wo no wi ana wo ko ne yire na ne yire days ne bad days samu shameless boxers na mo go no na mo ha mo ye shame em say mutacha gata na no didi a na awura mo adwim na mo yare mo ye shame disgraceful people ya no one say ene na die Okatakyie criticize Mahama de ne ba a replace state institution e wo boxing field ho no a mo enam say mo abonbon na mo tie ti bon koso sa Bukom Banku ni Ayitey Powers no ni tirim te se peta ensu abono Ayitey Powers wo ye shame what Joshua Clote o boxing boy you know what we anya sika promote boxing ye bisa afena Sharaf Mahama banon ne papa banon en na won kopes ayi no me promote wo ye shame to o kolisa no mo boxing aro na ho Bukom Banku wo MC bleaching no ase wadwen en akoba akọ say yababu no wo ke wo te yababu no wo yare obebo hwan muni politics on wo ye disgrace to this country. Say, say, obi na obi na Sharaf na nko me promote boxing man. Obi ta boy no. Hey, nobody hate that boy, so say. But we are saying, say, state institutions must work, and President Mahama will code of conduct. Into the ban mo amuya yababu no musa President Mahama say ne ban no we hwan wode no for private jet no, a state presidential jet no. Eno na some dream. No obi criticize president and we are exposed and so what? Monte politics won who ye disgrace to this country. Bukom Banku, Ayitey Powers, Joshua Clote ni sa ko ba ko no, who ye shame to this country. When you muso abetrono, yababu no adeya Okatakyie Afrifa criticize president. President where on. Who ye such a disgrace people for. I mean, you people don't deserve to be in this country. I see a pamo na makotra ngura bi mu. Rubbish. No more country we mu. And that the just musro say ya come Mahama ne basem. And a UK for at the report by email in na PBT boxing no ye no make course sponsors and say how many na sponsors nonsense say ya babono ma dwinya dwuma. It is about time so you don't just attack on the first families. Hypocrisy the words you do Ghana for any Jimmy any person kuminya any me ka bibi na manya chance bi akoshe baby no any ene see a bit fight for the whole country no ama the is the first family ni ye bibi and they would think twice. Ghanaians should question them. Then when they are doing something they will think twice before doing it. You wa better na ho and mo kasa more discouraging Ghanaians say bibi cause ne nkoya mo meka any ene Ghana no ebeyeye patebeche we mu sankofuo we mu ena mo betena munya platform na mo betena so na mo kasa
na mo adwen mo say mo ka nyansasem bia ama because you people no are hypocrite mo pese aban no ete mo ka se mo ka bibi e de ma wo say no yenjai first family ma yembusa first family no ma yembusa wo mu question say hwamu ane yenkobusa wo mu question say bibi koso wo man ni mu na se enya ehifo ane yenkobusa wo mu omo no omo ye first family enti no Ghana fo ni hwe wo mo asunya wo mu enti se bibi koso na enya Ghanaians have every right to ask questions to say omo be ye be ka wo mo asem say yanka wo mo asem hwan yanka ka wo mo asem yenko ka minister ba asem ana yenko na hwan say no mo se ma yanka wo mo asem hwan yemu ene yanka ka wo mo asem. This is a niema ye dia programming yen and sa suban boni we say suban kankan we say suban fun we hypocrisy me kan amana koni pa bi mu in favor no say suban boni we and ye maame mu ni ye nananom ni wo mu atoato aso no e de ye ene enipa bi mu think say they are important than citizens. So omono they have every right to do whatever they want. Na yentimi yede emusa wo masa we can't question them. Most ankofo we na maboa ama Ghana fo ntimi nkasa generations na eba no entimi embusa questions omuntimi nkasa omunti bibiase omumo they think say there be media menya president ba media menya minister ba me enti sa asem bi koso next inkoya mintimi nka sa asem bi koso e wo first family second family third family one family ni mo me media mintimi nka because me ye jakoba nye jimi ni aburo ni beye ene e haye ni a say suban we ye beyi na di obaburo ni kuruma a leaders na omu aburo funu kurum they know say omu nkofo citizens no enimu nyansa it is omu ye bibi na omu anhwe ya the citizens will question them. Here is the case obawe abetana was say first family we should stop. Oh God, my God. Ghana ni beye yensu abeche. Instead say you be encourage amanfo say first family ni ye bibi ne nkoya mumbusa wo mo questions. Ye busa wo na so wo bibi abeyi wo ho ano bra be prove Ghanaians wrong no. Ebeye ye na so beche pa. Abusia. Wanka sa watin sama koso. De metini aka na maka usu wo bibia twede fagu ase oba abrofo ni kuromu a de program nkwada no se akwada kasa unti bibia se ebisa ba Ghana ni de omu se de bi unti bibia se a kan wanu tum because they are the first family then that fire your mouth for no mo sanko fu we o mine be yesu beche pa. Tell your mama, comment section. How you can block